kadagiti agduduma apasamak itibiat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Narabyan ka Nemya anak ka. Wana, tamasapul nga overtime kami, tatang. Ano ka dete nagpalundri ita? Wan, tatang, sapay saan mo na sumsumrek da jaman ding. Ay nawaw, apay ka nungay. Jakman amoy ti da tao, tata. Saan pa'y mata nagpakada kanya? Amangan may numaditirik nana. Imposible tatang. Di na langan idiretso kanya, no di nan kayat ti agtrabaho, tagsapulak iti kasukat na. Mano alawas sa sana simrag. Makalawasan, tatang. Makapa-stress nga ron. Panagkunakit addan sa bali ang nag-applyan day jay. Nukas ta nga raon, ang sapul kalangan iti kasukat na. Adumot na iti kalugaran tayo nga awanan iti trabaho. Ang mga numayat na gijay. Ay, si kamo gayam marinim ya. Imayak, tada ko job offer ko kan ka, Mari Vivian. Job offer? Wan, amok ngawan pa'y trabaho. No kayat mo, tangdanan ka. Tapno ada katulungan mi iti laundry shop mi je sentro. Ay, mabalin mo it maray. Manungay ti sweldo maray, kan manunga oras ti trabaho. Mangrugi ka iti 9 a.m. to 6 p.m. 15,000 per month. Once a week, day off. Oh, sige. Kasaritak to nila kay ko, no? Anya ti makunana maray. Isupay mat DJ amare. Sapay admin maintenance nila kay mo. Ay, nawon nga rod maray. Bareng umanugot nga trabaho I-text na nga rod, no bilang takayat nila kay mo. Dagasan ka inton bigat, tagkuyog tangag pa sentro. No, okay lang kin ka, kat agtrabaho ako malakay. Sayang mo ti 15,000 per month. Amangan mo na rin ti trabaho jay bakit? Ay, awan mo tinalaka at trabaho lakay si kamot. Sika, no ka ba alam lakit de? Apay kit di nasaan? Kahit ka di asawan day ta palubusan naklakay? Uy, siguradong laang ba alam tag trabaho? Ay na, giyaman ako na ilakay. I-text ko nga rudin ni Marinem niya. Una, agam mabitlang. Ada ka di day off yo, bakit? Wen, adamot ka no. Once a week ka no, ti day off. O sige, ipada sa mga ruda. Tay supay mo't nga agpaiso ti maswildom. Naisurok mo tan dagiti rumbang nga ramida, Mari Vivian. Urayam lang ang tikadwam. Uwan maray. No adadi mo amo, agpasuro kan tulangan kan kwa na. Agawid akpay, tada na patag nga ramida. Sige maray. Umayak tumatlang inton malam. Umay ko alaan ti koleksyon. Siguraduan nyo lang ahusto tit itad yu asukle. Tanok kurang ti koleksyon, da kayon tumatlang ti singirak. Uwan maray. Adamot kit di ati calculator. Alang arod, agpakada akon. Kitaan nyo matyar aramidan nyo dito ya. No adda ti customer, asikasuan nyo adagos. Hey, uwan maray. Aywan gayam, umay ni Mari Cecil inton madamdama. Itadyo lang ang dagiti ulas ngayon palaundri na, tanabayadan ng dayjay. Kunak tumay, si Kadayta Vivian. Tito'y laundry shop mo gayam ti kaanak at ti pagtrab-trabahwam ita. Ay, uwan na nabitang. Karugrugik laang. Ay, wine, mayat dayta. Ala, yanos ti agtrabaho, tapno adda gastusan ti pamilya, saan? Wan nga rod nana, nang runa kat adapay ti maintenance nila kay ko.
Ay, kabano ka nung iti sweldo, iti makabulan. 15,000 ka no, nana. Ay, mayatin day ta, ah. Wen, nana, isupay, ah. Ay, diya mo makita, tika anakak. Nagawi din ni Marinemya, nana. Ada ka nung ngamin aramidon na ita. Ay, sige, okay nga raw. Agpakada account, tadi kay mataktak. Sapay nakapila tilabaan yaw. Kumusta nga iti first day of work mo, Vivian, bakit? Ay, po makabannog mo't lakay. Ay nawaw. Kunak man no adda appliances nga susarin niyaw. Ada mo kay di isunalaang tayo na po. Makapabannog latamo. Kahit kabaalam ka di pa'y uno. Ay, kauwan kabailak ti agtrabaho. Maikawa aklaang siguro. Iso medyo nawambanuga kita. Kaano ti day off mo ngay? Unay kan lakay. Kay rugrugik laang day off mo tinadagos ti salsaludsudam. Una ta, first day of work mo pa lang ita. Hanggang may kawaak no kas nga awan ka dito palay. Sika akit di mo't lakay. Aganos ta kurang mo't nga minti bayad tinateng apagbiagan ta. So nga masapon nga agtrabaho aklat ta. Nala, agi na nakapay nga rod. Siya akong tagluto iti pangrabyan ta. Sige man karod lakay. Tane, apo talaga anabanuga. Umayak man, dimya kaanakan. Agtugaw kayo pa, Auntie Bitang. Agyaman akaanakan. O, anya tigagara yo, Auntie. Aw, mo kiiday. Kaya't kulaang ti makiinistoryakin ka. Kunaklakit din no, adda napatag nga ibagayo. Empleyado mo gayam ni Vivian kaaruba may kaanakan. Ay nawaw, kasano anamuan niyo, Auntie? Nakita kiti laundry shop mau ijay sentro. When, Auntie, may sabulan na matan nga trabaho kanya. Ay, naimbag man, tanalagip mo nga ikan iti trabaho na. Iso adagos ti napanunod ko, idipimanaw ti may nga assistant ko, Auntie. Husto tapno adati gastusin da kandila kay na. Ay, wala, Auntie. Kasla tulong ko matlaangan, kadakwada nga agasawa. Ay, ada akon lakay. Ay nawaw. Apay nga itakala nga nagawid bakit? Sa dino tinapnapanam. Ay, pasensya kan lakay. Nag-overtime kami ngamin. Kunak man no 9 a.m. to 6 p.m. lang ti trabaho. Ado ngamin ti inaramid mi itay. Saka dudua kami laeng. Iso no choice. Nag-overtime kami. Kaano nga nagsweldo kayo? Inton Lunes ka no. Ay dandani nga rudan Sakto lakay. May ibuson ti abastuta. Agraman agas mo. Wan nga ron. Anong kasikamot na mabambanog bakit? Kanayon mo't ti panag-overtime mo. Ay na, di mon panunutin day talakay. Talaga akas ta ti agasawa. Agtinulong iti anyaman arigat kenamay. O, sweldong para itabulan, Mari Vivian. Agyaman ako nay, mare. Awanan yaman na. Itad ko itan, tama nga numagastos ko pa eh. Ay nawaw. Ay, 10,000 laeng mo dahito'y mare. Nagkamalikan sa amat. Ay, talaga 10,000 day tamare. Na, apay nga ya, 10,000 laeng mare. Day talaga nga rin tinabati. Ano usam ano anya ti adda? Di ka pa'y katagyaman ta da sweldo ang maawat mo. Ay, ada nga pa'y sungam kurang mat. Di ka nagreklamo. Tinapatag kat adda. Ang 15,000 mo ti saritaan ta, mare. Wan, 10,000 lang gayam. Taiso ti kabailak nga itad. Ay nawaw. Adaya mo't kasta, mare. Iso lang nga rin ti kabailak nga itad. Apay, di ka makaawat. Anya? Alala, agawit kan.
Tamasa pa ka manan asumrag inton bigat, Mari Vivian. Kumusta ngay bakit? Nagsweldo ka kanay? Uwen lakay. Bakit? Apay nga roda kasta tilangam. Nagsweldo ka kunam ngam di ka mo't makaisam. Kasano umot ngamin lakay. Oh, apay. Kurang tinted ni Marin Nemya asweldo. 15,000 per month ti saritaan mi. Idi kwan 10,000 laang matinted na kanya. Anya? Ne, apay nga yakasta. Kuripot mo't gayam dayjay ako marek. Di na ited ti husto asweldo dagiti empleyado na. Isu kanu gayam mo't laeng ti makagapu no apay apimanaw ti maysa nga assistant na. Sana mabalin na sana matungpal ti saritaan niyo. Isungarod nga manugot ka ngagtrabaho. Ta 15,000 per month, kunana. Sana kung ngagtrabaho ken kuana. Lugi mo ited na asweldo mi. Thank you lang nga rodon ti bayad na iti overtime mi. Kisayan na pa iti sweldo mi. Ay nawaw. San laeng mo't nga iso ti kasapulan iti kwarta. Ay kat kasaritam di kumarim abakit. Ibagam ken kuana nga ited na ti umno aswildom. Saanan lakay? Jakit din sumsumreg ah. Marwam dayjay amarinem niya. Saan ka mo ta nagtrabaho ita, Vivian? Ti kunam kanya kasabado ti day off mo. Sana kung ngagtrabaho iti laundry shop ti kaanakam, nana. Ay nawaw. Apayan, pinapanaw na ka. Saan mo't kit di anya, di na mo't ammo ti agtungpal iti saritaan, nana. Anya tinaramid na aya. 15,000 tinagtulagan mi abinulan ko. Idi kwan, 10,000 laang mo tinted na kanyak. Ta, isun laang kanuti kabailan na, nana. Anya? Ay, adaya mo ti kasta. Iswadya akong agsubli iti dayja a laundry shop, nana. Thank you lang nga rodon ti bayad ti overtime mi. Di na pa'y ito ti husto asweldo mi. Na, ay, jak mo asinuswitik mo gayam ti arami jay kaanakak. Ay, win nga rod, nana. Bayam, ta kasaritak tuman ni Nemya. Ay, maday, tikas jay nga aramidin na. Nayapay, anya ti aramidin day jay anemya, tunyaw ading kaw. Apay ti kaanakam manang bitang. Di na kano mo inted ti husto atang dan ni Vivian. Anya? 15,000 per month kano tinagtulagan da. Agam 10,000 kano laeng may tinted na. Ay nawaw. Ti kunana kanya kat 15,000 ti impasweldo na. Bagbagaam dayjay anemya. Nakababayin ti kasta nga aramidin na. Gundawayan na mo tipada na tao. Ay unayan ti anak ko. Amangan mo't no day tati makagapaw. No apay nga awan agbayag nga assistant na. Ay talaga nga awan ti agbayag ken kuana no sinuswitik ti aramid na. Kaslasaan ang mabutang ang maidimanda. Mala, bayam ta kasaritak to ti anak ko. Halawain, bagbagaam, tapno awan to ti pagbabawyan na intun dumtang ti maudi nga aldaw. Anya nga ti planom, Vivian, bakit? Agdimanda ka. Panagkunam lakay, anya nga ta tinasaya at nga aramidan. No saktisi ka, agpatulong ka ni kapitan, tapno agnakam ti kumarin. Sa bagay may mayat no mapagsasaritaan ti parikot. Wana, taamangan no agistorya dita kat si kanto ti padaksen na. Wen nga rod, sige, kasaritak tulangan ni kapitan no anya ti mai-advise na para kanyak. Wan bakit? Dayta ti kasayaatan nga aramidang. Kasayaat mo, tinagawid ka, Nemya. Ay, narabyanak pa ikit din. Makapasuron mat nga min dayja a Vivian. Ay nawaw. Apa yan ni Vivian ti pagpabasulang? Wan tasaan kit din na simrek. Naala na lang ti sweldo na, saan na nagpakpakita.
Kasanaw kat sinuswitik mat ti aramid mo. Ay nawaw, basol ko pa'y ita. Kurang kanaw tinted mo asweldo na, isa na dismaya. Ha? Noon niya ngamin tinagsaritaan niyo, isaw ti ited mo. Sana kasta akis sayamot piman. Inaramid da na saya at ti trabaho da. Isa rumbang laeng nga ited mo ti sweldo ang nagtulagan niyaw. Di yung amin maawatan, tatang. Sana nasaya at ti kasta ah. Gunggun dawayam ti pada matao. Ited mo, no mano ti kurang ti sweldo na, tapno malpasan ti saritaan. Ang tatang. Awanan tiyado asaaw. Di mo urayan na may limanda ka sa kaagnakam. Tatang. Ala, agrobot ka. Tayin ka ited ka ni kumarim a Vivian ti kwarta. Akurang itinted mo asweldo na. Kayo matgayam tinagpulong ka ni tatang antibitang. Wen tasaan na saya at tikastangar aramidam kaanakan. Para 5,000 lang, anti. Nuan niya nga min tinagsaritaan niyo, isaw titod mo. San mo ta mabalain akala at nga agbaliw latan ti kapanunutam, kainalpasan nga inaramid na ti trabaho na. No apay nga min amakibiyang kayo iti negosyo, ah. Wen tamairamraman kami mo't maibabain iti kastangar aramidam. Switik ka mo gayam. Kaya mo ti kasta. Kaya't mo ti bumaknang. Gapo iti sinuswitik nga aramid. Di ka mabutang maireklamaw Ni antimat. Tapno awan ti rirey. Ited mo ti kurang asweldo ni Vivian. Agam, no agpatangken ka, ay adaken ka daytan. Sapay nakita ka nagturong ijay barangay hall, idi kalmad. Anya? At daninim niya ijerwar bakang. Ay nawaw, anya ti aramidon na day tao dito eh. Diyak ka mo ah. Naamo na siguro ang nagpatulong ka kin kapitan. Iso ngay may diti balay. Ay nawaw. Ala, rumwar ka tada kayo tagsarita. No siyak, diyak amo no niya ti ibagakin ko ana. Ang mga nukamali ti may sungbat ko iti kumarem. Nasaysayat mo't lang ang da kayo tagtungtong. Tada kayo ti masaknan. Sige nga rod lakay. Anya ti masapul mo, marinemya. Imaya, itad ko ti 5,000 na kurang iti tangdan mo. Ay nawaw, itaman pa'y. Pasensya ka na, Naamuam ka di nagpatulong akin ni Kapitan. Ay, masyan ka kumamot kanyak. Nayunak iti 2,000 titad ko kan ka. Di mo lang ituloy ti agreklamo. Ay nanimya sa anak arupat kwarta. Saan lang mo't gayam asyak tinabiktimam. Ha? Nag-message kanyak dagiti sigud nga empleyado alinuklukom. Anya? Ay awanan. Awanan ti mayat nga agtrabaho ken kamare. Pangaasiyo Narigat ti maadaan iti Switik abos. Adi na mo ammo ti agtungpal iti saritaan. Awan lang nga rodon ti bayad ti overtime mi. Kisayampay laeng mo ti sweldo me. Lugi kami mo tinano kasta. Sapay adu mo ti matrabaho iti laundry shop mo. No kasta, talagang agdemanda ka? Wan, tapno agnakam ka. San anasaya ati kasya agalad ti maysa negosyante mare. Noan niya tinagsaritaan, iso kuma ati ito diyo. Ngamin, inaramid mi mo't anasaya ati trabaho me. Nga, ipapaaramid yo kada kami. Pasensya kan mare. Masapol nga agsasango tayo ije barangay hall. Saan anasaya ati kasta agalad ti maysa negosyante mare. Noan niya tinagsaritaan, iso kumati ito diyo. Ngamin, inaramid mi mo't anasaya at titrabaho mi nga inpaaramid yo kada kami. Pasensya kan mare, masapol nga agsasango tayo ije barangay hall. Ay nawaw! Kas negosyante, aramidam no anya ti maiparbang. Di mo lukwan dagiti trabahador mo, tapno awan to ti pagbabawyam inton maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ayna, wow! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ayna, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ayna, wow! Nasapa mo'y tanagdigos ni Christina, Gladys, anak. Awan ti klase ti apo ko yu ita. Iso nga itugot ko ije pwesto. Tay supay mo't ati maitulong na kanyak tatang. Ayuwin anak ko. Mayat da ita. Itugot mo tapno masuruan iti trabaho ti apo ko. Ay, wen, may mayatan ti itugot ko. Ngam ti akmalmalam nga cellphone dito'y balay. Una, masapa kayo kaday amang lukat ita. Wen tatang. Isupay no dati gumatang. Mayat da ita. Maisuro adagos dagiti ubeng tapno adan tumet amuda. Naringan mo no itulok tayo nga aramidin dati kay kayat da. Sige, tagsagana kami pa'y nga tatang. Nalaway, agsagana kayam, ta isupay ti mailako yaw, anak kaw. Naa, dagladis manen kanti anak na ti limabas. Nangituloy namin tipunan ka ba kahit? Itugot na siguro manen ija pwesto da. Ta iso manen ti pagbalin na babaunin ijay. Sino man ang tisirip-siripag ito tawa si ka Felisa? Itay payasaw ak-asaw, ng dinakmat pagan ano. Damari Gladys ken Christina ti limabas lakay. Anya kumaitan o limabas da. At itugot namanen ati anak na ngagla ko ija palengke. Ay nawaw ka bakit? Pati dahi taabanag, pakibiyangan pay? Wen tabawal ti kasjay lakay. Bawal. Katun mat. At dalintag amay papan iti kakasta abanag lakay. Saan man akong kumpurmi ti pakibibiyangan bakit? Ay concern naklaang mat. Di ka man nagpakalaing dita. Nagiti anak mo ti pakibiyangam. At dadamanan iti sirok ti mangga. Cellphone manan ti dumdumugan da. Nay, nasapa kayo manon nga agina Da kayo mo't gayam na naansing. Naimbag abigat yu. Kastamot ka da kayaw. Sa dino ti papanan yaw iti anak mo. Mapan kami manon agla ko ije palengke nana. Ay, wun Mayat day ta, Gladys. Tapno masurwam ni Christina. Wun nana. Sa bali nga mindagiti ubing ita panawan. Narigat da maisurwan. Taday ta mo agsilsil paun ti ipang pangruna da. Di da amaw ti tumulong kadagiti dadakil da. Wen nga rod nana. Isu asyak, itugot ko latta ti anak ko. Madimot laeng ngamin no, may spoiled da. Isudan to ati kakaasi no awan ti ammo da nga aramiden nana. Apay matakas jay tatalito. Ay nawaw, di ka maawatan, Felisa. Nakita kalimabas damari Gladys kanti anak na itay agsapa. Sa di naman ang tipapanandagi jay tata. Mapandag lakaw jay palingkay. Apay ka day. Ay nawaw, manula ang titawan ni Christina ang pagtrabahuan nakit din? Tapno masuruan jay ubing. Narigat mat no datala ang ag-cellphone ti ammo na nga aramidan. When ngam child labor tikas jay nga aramidan na tata. Child labor? Wen tata, oray anak na. May parit lang tatikas jay tawan mo ti husto atawan ni Christina.
May mayat mo't laeng no may suro na iti ubing. Child labor nga rod, tata. Saan mo't anadagsan ti trabaho na ijay? Saan nga ipatrabaho ni Gladys ti ammo na asaan nakabailan ni Christina? Di kay mat makaaw-awat, tata Lito. Christina anak, ibaon ka pa'y man. Sa dino, nanang? Itulod mo man to'y order ni Antim nga Hazel. Nalagan mo't kit di Sa dino ti pangituludak, nanang? Ije paradaan, ada ni Antim ijay. Urayan nakakano. Wano si kalaangan ti agbati dito'y pwesto, kayat mo? Siya kung ti mangitulod, nanang. Malangarod, itulod mo anak ko. Gumagan nagkawan. Wen, nanang, daytoy kadilaang? Wen, kitaam ni Antim ije paradaan. Ibagak nga urayan na kaijay. Alaam tumot laang tibayad na, wen. Wen, nanang. Ay, nawaw. Narabian manan ti agina. Awan ka di ti ammo nga aramidan, si ka Felisa. Apay nga min aya, pakibibiyangan na. Kita man eh. Nag-flashlight da pa yun ang nagawid. Gagangay na Kakaasig ya ubing. Anya kaasimot nga ibagbagam dita. Pabida ka launay mag. Katwan mat, iti kasta nga edad na, pagtrabahuan ni nanang na. Ammo mat a single mom ni Felisa. Sa maysa, saan mo't unay nga ubing ni Christina? Siyempre, itugot na mo't piman ta isupay ti maitulong di ubing. Uray pay, bawal ti kasta. Child labor day talakay. Kaasimat ni Christina, di na ma-enjoy ti childhood na ako nada. Sika, ti kamaliti parenting style na. Iso alay tagsilsilpul na ti ammo na iti anak ta. Ngamin, spoiled mo't ida. At to'y tiginatang ko apangal dawam, Christina anak ko. Agyaman aklaunay, nanang. Ala, mangan ka pa'y tasyak ti mga sikaso kadagiti customer. Si Kangay, nanang, di ka pa'y mabisin? Ay, saan pa'y? Mga anak to inton malpas ka. Umunak nga ruden amangan, nanang. Sige laeng anak ko. Kaya't agyaman unay ken ka. Tamaan anusam ti tumultulong kanyak. Nairwama ko, nanang. Sa maysa, maragsakan nak ang makatulong kan ka. Di ka mabannog nga agbagkat. Agyaman unay anak ko. Agyaman takas ti kapanunutam. Anya pa'y ti maaramid, nanang. Ada ka di pa'y mairipa? Ay wen, iripak mo man tay kamatis dita anak ko. Per kilo, nanang? Wen, ngampilyan mo't laeng Awangan no, adamot na inayon nadadaol. Wen, nanang? Ay, nawaw. Kaasimot ta anak mo, Mari Gladys. Nay, sika mo gaya, Mari Felisa. Anya ti umay mo gatangan? Awan matkit de. Imayak laeng, tanakita kapag trabahum manan ti anak mo. Ay saan ang mabalin ti kasta, Mare? Ay nawaw, anyat kahit mo asawin, Mare. Child labor ti kasta nga aramidam. Ala, kayat ko laeng ang makaadal ti anak ko, Mare. Saan mo't anarigat ipapaaramid ko kenkwana? Wen ngam bawal nga rod ti kasta, Mare. Apay ayang nga ipilit mo. Imbis ang ma-enjoy ni Christina ti biyag na, saanan tatrabaho mo't akanayon ti aramidan na. Uno, kayat mo, ta ipa DSWD ka, Mare. Kayat ko ti tumulong ka ni nanang, auntie. Ay, oray pa, Christina. Bawal ti kasta nga aramidan ti inamken ka. Ay, makapasurun mo't dahi a Felisa. Ay nawaw. Apay ni Felisa Gladys anak. Kasanumot nga min tatang. Nagmadikit din ti ibagbaga na, idi nakita na ni Christina ija palingki. Child labor kung nanamanan ken ka. Uwin nga rod tatang. Saan mo't nadagsan ti ipapaaramid ko iti anak ko? Kahit ko laang mo't amasurwan ni Christina iti trabaho. Dahita ti sana maawatan ni Felisa. Kita am dagiti anak na, kat di na may baon, ta di na mo't ngamin isuro ida.
Ipa-DSWD ka kung kunana pa'y kanyak tatang. Mala, di mo latan kaso anak ko. Jak amaw iti da ako marem. Sa bali mo tinunot na. At dalaang ti umay at DSWD dito'y balay. Talaga ang makangag kanyak day ta babae tatang. Saan asyak ti kalkalabanan na? No di na kayat nga isuro dagiti anak na. Di na iraman ati anak ko. Makapaburek iti darat ti kastangar aramidin na. Ay, kaasimot piman ni Christina na naansing. Ay nawaw. Apay mo anak ko na makasta ti anak ti kumarem. Si Kapilisa. Wen taubing pailaang kat pagtrabahon na kit din niya palengke. 17 years old butan ni Christina. Wen ngamsaan ka di a child labor tikas dyan nga aramiden na? No siya klaang nga makakit-kita. San mo't anadagsan ti ipapaaramid ni kumarem iti anak na? Ipa-DSW dik samot tanda dyan babae nana. Ay nawaw ka. Pa-DSW di mo da sasawom dita. Mayat kit di ati kasjay nga inaramid na. Itugot na di Christina ijay palingkay. Tapno masuruan. No si ka di mo kayat asurwan iti trabaho ti anak mo. Di mo pakibibiyangan ti diskarte ni Gladys. Takas na ko nakitayan saan anadagsan ti ipapaaramid na iti anak na. Ayan man ang nagitubing, Felisa. Tsaka mo awan na di tarwar aya? Ay nawaw. Agsalud-surak ka day no nakitak ida di tarwar. No awan da dita ang mga no nakikaaruba namanan Na, adda ka lang ni ti balay. Ngam di mo amaw no sa dino ti papanandag iti anak ta. Adadalaang nga rod dita itay. Ay na, Felisa, aya. No nakikaaruba dalaang sigurado nga agawid dan tumatlaang dagijay. Apay matapalubusam ida ang mga ramid iti kay kayat da. Ay unay kan lakay. Pagapaan ta ka di manan ti may papan iti day tabanag. Tapno ibagakken ka sa anak akas iti day jay aglades a pagtrabahon na ti anak na. Rumuarak man pay lakay. Sa dino man ti papanam. San amabalin amaamuan na nga adda ipa-DSWD. Sigurado nga agungat man ng tiloko. Apay di ka makasumbat. Sa dino ti papanam kunak. Adala mapan ko bayadan ako marek. Anya nga oras nga gawid ka. Jak sigurado. Agawid ak tulat ta numalpas. Kita ama, ang mga numarabyan kan tumanan. Asino dagi tatang? Taga DSWD na kanaw anak kaw. Ay nawaw. Anya ti raramidon da dito eh. Adda ka no nag-report ka na kwada. Anya? Sigurado ani Felisa daytan. Talagamot day ta babae Umapal siguro ken ka. Nadakkel akatulungam ti anak mo. Ket isaw, di na may baon na gitarnak na. Kita makit, agtamtambay laang ni tawiting si dagitarnak na. Kasano ko mga men? Di na mo't ibaon wano isuro ida. Mala, ituloy tanto ti agistorya anak ka. Rumor ka pa'y, tapno makapagpalawag ka anasaya at kanakwada. Ang mga nusinubraan manan na dya Felisa ti istoryana. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyag. Syakla ka na yun ng tiagunggo na dito'y balay. Ay nawaw, reklamo ka mo't reklamo ta. Wen tasyak mat amin ang ti mga aramid iti amin ang mga aramid dito'y balay. Kasta talaga, tadi mo mo't ngamin isuro na gitanak mo. No agsauak, makaungat ka pa'y kanyak. O, anya nga ita, di daam mo, ti tumulong kin ka. Ay, makapa-stress ang ti kastoy ang mapaspasamak. No sakti si ka, isurong mo't na gitanak ta. Ure agluto kon aginaw no isaw. Tapno adamot amuda at trabaho. Kita am ti anak ni Kumaring Gladys. Naggagat launay. Dakkel akatulungan ni nanang na. Felisa! Ha? Rumuwar ka dita, tagsarita ta! Ni Mari Gladys na tagpukpuk ka. Hapay nga ta.
Ay, tiyan ka ti aramidon day ta, babae dito'y balay. Rumor ka! Ah, Amok madda ka dito! Mala, rumor kan bakit? Makapungtutan ti kumarin. anya ti umay mo ibaga aya. Talaga ka di naksardengan, ah? Naa, awan ti amok abasol kukin ka. Di ka man naging didiam mo dita? Amok asika ti nag-report ija DSWD. Iso nga adda ti imay at taga DSWD ija balay. Apay? Anya ti problemam kanyak aya, ah? Agraman day ta abanag pakibibiyangam? Tapno ibagakin ka, saan ko aparparigatan ti anak ko? Kwa mare. No apalanda, tadakkel akatulungak ti anak ko. Ha! Suruwang mo't ngamen dagiti anak mo. Saan akasta asyak pailaang timapan mo ipa-DSWD dita? Ha! Maminsan pa'y nga ada timapan a DSWD di balay. Makitam, ha? Saan asyak ti kalkalabanam, ha? No makitam nga agrigrigat ti anak ko, sige, agreport ka. Nawatam? Kwa mare. Awan mo ti dakas nga raramido kiti anak ko? Sursurwak lang. Tapno inton isumat ti agpamilya. Amunan ton ti araramidon na. Imbes sa suruwang mo ti anak mo, saan tada kamikit din nga aginati ing kasipsiputan? Saan ada kami ti pakibibiyangam? Ta saan da kamutkat a pakibibiyangan? Nawatam! Di nakangag ka lang arudan, Felisa. Oho, pabida kit di day dya babae Ha? Surun kon. Si kakit di ati pabida. Kung di-report ka kanumot ija DSWD. Kita ang nagiti anak mo. Awan naman dito palay. Di na pa'y may baon mo. Panagkunam ka dikit pagayatak tikas na mapaspasamak. Siyempre, inispoiled mo ida. Iso akasta. Di dan may baon. Ay, lakay. No siyak ti sika. Dagiti anak ta ti isurom. Saan at ti anak ti kaaroba ti mapan mo pa kibibiyangan. Saka makibiyang ano makitam nga abusuanan ni Gladys ti anak na. Angam no saan agulimag kalangan. Agpabida kalaunay mo. Ha? Ala, surutam dagiti anak ta no sa dino tinapananda. Tay bagam nga agawid dan itamot lang. Itugod ko ida iti garden. Di mo man kontraan ti kayat ko ha. Ta di mo kabaalan na disiplinaan dagiti anak ta. Iso asyakon ti mga ramid. Ay, wow! Kas naganak, rabang nalaeng asuruan tayo dagiti anak tayo. Di tay ida ispoilden. Tapno amudan to ti araramiden da, inton isudan tumeten ti agpamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay, nawaw. Talaga ka di nga awan plano mga agpakada si ka, Dennis? Day tati bagbagak. No agpakadakan ka agunget kan tumit laeng. Ay, nawaw. Kaano pa'y anagungetak nga awan ti makagapo, Pangasim ha, di mo dadailan ti mod ko. Bigbigatan manan. Kas kalaaso iti kas tangar aramidam. Na- Rumwar ken agawid kano kaano lang akayat mo. Ay na, puaya. Anya ti kayat mo? Saan ka pakibibiyangan? Kanunungak ti kas tangar aramid mo? Bulakbul ka launay mo. Awan mo ti kunam nga asikaswam ti garden. Ay kat nagsibugak mo tayo. Kat no hindi pa'y Biyernes day, Jay. Lunes itan. Ay nawaw ka talaga. Ay, agsibugak to no agawid ah.
Na, urayam amatay tinaimula na tang sa kagunay, Inakon, di ka manaktak. Tamang numaladawak itilakad ko. Anya tibaga ang pari Dennis. Kasangay ni Pari Martin ita, Pari Carding. Agparti ka no iti kalding kahit. Awan. Nag-text matlaan kanyak. Ay, kan mapantang arudan na pare. Agkuyog ta. Pasensya kan pare. Sa anak ang makapan. Ay, nawaw. Abay ngay. Sayang mo ti papaitan kan arak pare. Day tanga road pare. Saan na kayat ni bakat ko amapanak? Tamangan ka no numabartel ka nga agawid. Tak-tak tumanan iti trabaho, numahang overlock. Ay, so, sagpaminsan laang mo't pare. Pasensya ka na pare. Ang talaga ajak kayat timapan. Ado ti agur-uray at trabaho may kanibakat ko. Sayang mo't pare. Mala. Agpatuloy ak ngarudan no di mo kaya't timapan. Dennis! Dennis! Nasa parimor ni Dennis, nanang. Ay, nawaw. Sa di naman ang tinapanan da di atao. Adda ka no lakad na, nanang. Lakad, wano agsyat damanan. Ay, day tatijak amo, nanang. Amo yung mati anak yo. Nalaing nga gulbud day jay. Saan sapay mo't anag sibaw? Saan nga rod, nanang? Na, naglokon da di atao. Jak amo, no anya ti adda iti kapanunutan ti anak yo, nanang. Una yan ti kastangar aramiden da di atao. Lumabasak pa ay Marilena. Si Kamat Gaya, Mari Mayra, sa dino ti papanam. Agsibog manen Mare. Ay nawaw, nilakay mo nga eh. Ay na, Mare. Awan tinamnamaak iti day dya tao. Sapay nalawa ti gardenyo, Mare. Ay, day tangarod, Mare. Nalawa ti garden me. Ngam di namat ngarod asikaswan. Siyak mat ti urayan na ang mga sikaso. Sayang day jay no saan ang maasikaso, Mare. Iso nga anusak ti agsibog, Mare. Nangina nga ti similya ken abuno. Ay pudno, Mare. Ala, yanus mo. Addan to, Mare. Lena, bakit? Ni may ramot tilimabas. Mapan ka no agsibog lakay. Ay, nawaw. Isumanan ti pinagsibog nila kay na. Jak amoy ti day kumparem. Na idumduma mo ti ugali na. Nasapa alimabas itay agsapa. Mapan kano iti ayan ti kumpare ming ag-birthday. Naimbag man ta saan kasi murot kan kwa na, Kardeng. Saan Taam mo kapagapaan tanto manen no sumurutak. Naimbag mo't ata ammom. Sa maysa, jak mo't lang kayat ti mabartek. Kasi kanto mo't lang no si kamanan ti agsibog ije garden. Kasta panunutam no anya ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan aday taarak ti adda itinunot mo. Ala, tugaw kan ta mamigatan. Nakaluto akon iti pamigatan ta. No! Bengyam taita. Bibig mo sa kaumis. Ay, nawaw. Apay nga ita ka lang anagawid, Dennis. Nagkapuwa kita yan ti kumpare, nanang. Panagkunam ka de, kat nasaya ti kastangar aramidam, Ninanang. Narabyan manon ni bakit mo ijay garden. Ngamsi ka, tabukod mo apagragsakan tininto na ram. Sagpaminsan lang, madana. Sagpaminsan mo't asasawam dita. Tulungam kumamot ani bakit mo. Di mo urayon na maumakan ka. Wano, nalipatam asikati lalaki. Ay, nawaw. Sino matimaragsakan na tumulong? No nakangiyong iwat nga iti asawa. Awan tinangiwat nga asawa, no ammom laeng kumater aramidem. Lena, bakit? Pimudot ka din ti kape. Wala kay, mabit lang, tagtimpla ak iti kapiyong. Agyamanak, bakit? Naimbag pa'y ni bakit mo, pare. Apay ni bakit ko, pare? Wen taasikaswan na ka. Itimplaan na ka iti kapim. Kasta talaga ni bagat ko, pare.
Nagasat kalaunay kan bakit mo, pare? Kape kan tinapay. Agkape kayo, kabayatan ti panagsarita yo. Agyaman akmanan, bakit? Si kamot ti makaamo iti kumparem, tagsalapayak pa'y. Ne, awan mo't ni Mayra dito'y balay nanang. Sa dino nga'y tinapanan na. Sa dino kumapay, at damanan ijay gardinyo Ay, nawaw. Aging gagagat manday tao. Na, di mo lang arudan matulungan. Kastapay laang ti bagamag. Saan mat amabalin asakala agalisto no panagaapitan. Ha? Naimbagpay ti kumparek. Sino akong parem? Ni Kardeng akaruba? Weng, nakitak no kasano nga si kaswan ni bakit na. Kahit Nagasat launay ken bakit na. Tana asikaso ni Marilena. Sa nakas kada tao. aguli magkamandita. Na, Day tamangi kumpara iti asawam ti amumag. Sakbay nga agkumpara ka. Saludsodem pa'y tabagim. Kabailam ka de nga aramiden para ken bakit mo, tar aramiden ni Kardeng para ken bakit na. Agmay-may sakamot manan, Mari Mayra. Ay, kapilitan, amare. Ay, talagang awan ti plano nila kay mo amang tulong ken ka. Di bali latan, mare. Ay, sa dino ngay matipapanam, mare. Iti garden mi, Mare. Itulod ko ti balon nila kay ko. Tulungak matlaang iti trabaho na. Nalawa pa'y ngamin ti saan anaruutan, Mare. Naimbag kayo pa'y, mare. Agtintinulong kayo kanila kay mo. Wen Mare. Nalakaamalpas ti trabaho no pagtinulungan. Ngamsyak. Ay, awan ti kasta akapanunutan nila kay kumare. Kilaang mat pagragsakan na ti pampanunutan na. Di na mat panunutan ti pagsayatan ti pamilya na. Salaang agalis to day jay a tao no panagaapitan. Intimplaan ka iti kape, Mayra, anak ko. Agyaman naklaunay nanang. Ay, anya kami nantay ko na yung ibagayo. Amom, no anya timbaga ni Dennis ideawan ka. Anya man ang reklamo day jay a tao nanang. Nagasat ka no ni kumpare na, tamaasikaso ni bakit na. Naimbag pa iti kumpare, kuna nakiding. Ay nawaw. Inbaga na ti kasta nanang. Wen, masurunak nga rod anak angag. Awan kit di ti babae namang ibagbagay ti kastaan nanang. Imbagaken ka tapno am home. Oras siya, jak kanunungan ti kasta nga aramid ti anak ko. Agyaman naklaunay ta saan yu akonsintin ti anak yu nanang. Kasaritak tuman day dya alalakin ton agawit. Birbirukan na ti panangasikasok. Ngamsyak nga asawa na, di namat nga rod amo at tulungan. Ay nawaw. ay nawaw. An-anom nga'y tados por dos bakit? Agtugaw ka ta agsarita ta itinalapat, Dennis. Ne, may papanitian niya ti pagsaritaan ta. Ikumkumparanak kanumat iti karuba. Naimbag pa iti kumparek, nagasat iti asawa na kunkunam kanu kaninanang. Apay na pudot ti ulom, katpud numan. Naasikaso ni Marilena ken ni Pare Cardeng. Ket sika, di nakmasikaso. Di mo maaramid ti kasjay para kanya. Di naktupay itimplaan iti kapik. Di mo pa'y mailabamot ti badok. Awan ti babain mo amang ibagbagay ti kasta. Sakbay nga agkumpara ka, agsarming ka pa'y mata. Na, Abay, kabailam ayang aramiden ti aramiden ni Pare Cardeng. Di naktupay matulungan nga agtrabaho. Sa ita, ibagam adi ka masikaso. Asino ti mayat ang mga sikaso iti asawa akas tatigalad na sika ate ayan ti parikot. Di ka agreklamo, no di ka masikaso. Ne. Ngamen, iparpariknakin ka no anya ti parpariknam kanyak. Kurang kit di pa'y dayta, Ne, apay, bakit? Anyat sirip-siripom di tatawa. Agap apat ti kaaruba lakay. Asino akaruba? Umasidag ka ata denggam. Unuman, di mo kabalan nga aramiden para kanya ter aramiden ni Marilena para kini Pare Cardeng. Katunay si Kamata! Adayuan nagagagat kan responsable ni Pare Cardeng ngam iti sika. Iso akas dyan ti panangasikaso ni bakit na kinkwana. Nangag mo lakay. Amin, Ay, nawaw. ikaw kalasaw. Nang nagputinagan ta, bakit?
Day tangarod lakay. Saukalakso. Mayat samot no kasaritam ti kumpareng. Ibagam no anya ti rumbeng nga aramiden na. Uy, bakit? Kasaritak to, no umay manan dito'y balay. No agsasao ka dito, kunamla no asino ka responsable man. Malas ko talaga. Ay na. Aguli magkamandita, Dennis. Ne, tasyak man ang tikang mali, nanang. Nalawag mo ngamin asikati kamali. Nagado ti berbirokam kan bakit mo. Ngam di mo matam mo ti responsibilidad mo. Ho, di yuman ngamin kanunungan tay ta babae, nanang. Ipagarup nan to ahusto ti aramidan na no kastalaan. Nagado a reklamom ngam irresponsable ka mag. No responsable ka kumamot akas ken kardeng. Di itrato na kantuma ni bakit mo anasayaat. Ore asino mata, no irresponsable ti asawa. Talaga ama uma. Nangagmiti apayo kan bagat mo idinaminsan, pare Dennis. Ha? Sinong bata ko na? Tanauma kiti kasjeng og ugalin na pare. Di nakitimpla ni ti kapik pare. Amin ngar aramidan ni Marilena kan ka. Saan na ngar aramidan kanyak pare? Kita amat ti kawas ko ne. Nakarugrugit. Di namat ko na alabaan na. Si kantumat ngamin pare. At damat pagkadimanding mo. Ure si ka pare? Siyak ti kang mali iti imatang mo? Ti pagsayaatan ko mangamin ti pamilya ti priority, pare. Tulungan ni bakat mo, tapno maragsakan matkan ka. Ha? Narigat mat no ibagam nga si kaswan na ka. Kat si ka, di mo maaramid ti tumulong kan kwa na. Pare. Amom, pare. Si ka ti lalaki. Si ka kumati leader ti pamilyayo. Saludsudan ka man, pare. Itimtimplaam ka din ni bakat mo iti kapay. Tultulungam ka di kadag iti trabaho na. Kwa, pare. O makita, di ka makasungbat iti nasayaat. Taamom nga uray si ka, kat addamat nagkurangam, pare. Ipadas mo ti bumawi kan ni bagat mo. Anyat amom ngay, amangan numayatan kan ka, kat asikasun na kan tumat. Narigat nga men, no reklamo tayo a reklamo. Kat irresponsable tayo mat. Nasapa ka matarumwar lakay. Agispreya kita bakit? Sigurado ka? Wag. Naliwayak mat nga agpaiso dagiti mulat ha. Nagkapi ka ka din. Nalpasa na. Okay. Ala, agrubwata kon bakit? No saludsudan nak ni nanang, ibagam nga ijay garden tinagturungak. Wan, agawid kanto numabisin ka, tagluto ak iti sidaan tayo. Ni Dennis. Nasapaan na pa ni Garden, nanang. Garden. Wan, nanang. Ay nawaw. Hitaman pay. Anya kanungay ti aramiden na ijay garden. Agispray ka no, nanang. Na. Anya nga tatikin nanday di atao. Itaman pa'y analagip na ti garden niyaw. Uray siyak narod, nanang. Mas daawak matlaang. Mangan kan lakay. Ay nawaw. Agyaman ak bakit? Adum ti kanam, tapno adda pamig sa mga trabaho. Ay wun bakit? Agyaman ak iti panangasikasong kanya ka. Awan anyaman na lakay. Ay agtugaw ka atamangan ta. Ay, nangan kamin ni nanang itay. Mapanak pa iti salas. Ayaban naktulat ta, no nalpas ti panangan mo, ta siya kung ti aginaw iti nanganam. Nenenene, mayat matiisam mo ita, pare Dennis. Naragsakak laeng pare. Kahit kumusta kayo matan ka ni bakat mau? Ay, nasayaat kami pare. Igawan nak matan ni bakit ko iti kanag. Maarabid na matan ti mga sikaso kanyak pare. Kunak tumat kan ka, pare. Basta aramidam lang ti responsibilidad mo. Kanagsingpot ka. Sigurado ang maayatan ni misis mo. Wen pare, amo kitan. Kitnay, agyaman na kiti pang magbagama pare ha. Awan na yaman na, pare. Ay, wen kayam. Mapan kakadima ti garden nyo ita pare. Awan, pare. Agispray ak matita. Mala, agkuyog tangaro din pare.
Tapno at damot lang kay istorya kay Jedalan. Ay, nawaw! Kas may sa apadre di pamilya, wenno ama ti pagtaangan, panunutem ti pagsayaatan ti pamilyam. Aramidem ti responsibilidad mo, tapno asikasuan na ka ti asawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.